Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen. Bokajan Block Congress Committee atum MLA ticket ki pipon ke chok chia pathak ning kang sam se kachipakla there ni 5 player ni kang sam por 5 player por malam hanjang lang so press club thing no pherang ke mai ke phapon Bokajan Block Congress Committee atum pen Bokajan LAC constituency angkang aparman Congress song pen party ticket ke pekpon Karbi Anglong District Congress Committee mai phu mate abarim em returning tia phan rada tum aning kang sam siason thotsi Bokajan Block Congress atum arpu chi onang kok posi lamthei chipekla Bokajan Block Congress Committee atum kamatha ke akimi RJ Theklong posi ning chipathesi Congress party ke pangtang ponchi aphan me thanga khia dat pensitami claim dam pon bomdo sitan nona bangki kamatha chok chedara jok ong dungarong atum ning chipa oilo posi lamthei chipeklang po Bokajan Block Congress Committee atum nonamat Congress party pen arpu kachi oji atum amen laki ilison kachop secretary Karbi Anglong District Congress Committee KADCC Soltiel Tiwa VP Bokajan Block Congress Committee Abarim Secretary KADCC Elias Tirki General Secretary Bokajan Block Congress Committee Khudiram Bakwar Secretary Bokajan Block Congress Committee Francis Barla Maipu Bokajan Mondal Congress Committee MCC Jesua Sona GS Bokajan MCC Poran Bhengra Dun Maipu Bokajan MCC Benjamin Khakha Secretary Bokajan MCC Nelson Gogoi Dun Maipu Bokajan MCC atum henlo arpu penchi olo sita Congress songolongsi Dun thipji puta than pachini po News Text Report Karbi Anglong News बहुत दिनर पर आम कांग्रेसर काम कर आसो किन्तु जोबार पर आम कांग्रेसर दल को बसाई राखिब कारण कार्बी आंगलंग बोकाजान आछे कांग्रेसर दल को बसाई तुलार नाम कांग्रेसर दल को जिकाब लगे हिसाब पर आम जो पार्टी आम चालू लिडार हिसाब टिकेट दिए आम पसंद ना सो कारण आम बाध्य पलियर अफिसर थी मोर नाम इलियास टेगी मैं बोकाजान ब्लक कांग्रेसर जनरल सेक्रेटरी आज बाइक दीबले बाध्य कारण जीतु कांग्रेसर निर्वाचन प्रचार टिकेट डिक्लेयर हुआ आगत जेनेकुवा धरण चलि आसिले आज टिकेट डिक्लेयर हुआ पाছত राइजे इमानटो हकी নহয় जेनेकुवा आगते हकी आसिले राइजे विचारिছিলে এটা নতুন पार्टी हिसाब से नतुन चेहरा चाबले किन्तु एबारो कांग्रेसे पुरानी कैंडिडेटके प्लेस करार कारण राइजे इमानटो हकी নহয় और राइजर लगत आलोचना विलोचना करार पाछते आमिओ किछु सिद्धांत लैছোঁ और जी टिकेट एबार डिक्लेयर होइছে সেইটো हिसाब से राइजे हकी নাই বুলি আমি ওলাই আহিছোঁ और নিজৰ পদটো ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ कारण राइजे যদি हकी নাই आमिओ पार्टीर काम কৰি हकी केनेকুৱা হ'ম বুলি আমি নিজৰ পদটো ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত আছোঁ আৰু সদায় জড়িত থাকিম राइजे जेनेका पार्टीर कारण हकी ना आमिओ हेतु हिसाबते पार्टीर कारण हकी नोआ कारण आम पदটো त्याग कर बाध्य आज ऊल् बहुत दिनर पर आम कांग्रेसर काम कर आसो किन्तु जोबार पर आम कांग्रेसर दल को बसाई राखिब कारण कार्बी आंगलंग बोकाजान आछे कांग्रेसर दल को बसाई तुलार नाम कांग्रेसर दल को जिकाब लगे हिसाब पर आम जो पार्टी आम चालू लिडार हिसाब टिकेट दिए आम पसंद ना सो कारण आम बाध्य Nilip HSDF Youth Formation Come Mass Joining a Jaimik Kidingpo. Karbi Anglong Kang Pialo, a constituency Tinalong Satami, a metang political party, Kachipang Tang, Pon Bomason Taxi, Tere Nipai, Clear Ni, Surihinira Incoretrok and Inkanani, Sanglang Khat picnic spot along Nilip HSDF Youth Formation Come Mass Joining a Jaimik Dingponlo. Bangso Mayalong Nilip HSDF, a constituency of Maipu. Inos Intipen Ajoxi Mai Charipon Lapen Nilip HSDF Youth Kijap Ponjiatumaphan HSDF Youth Central Committee Atumpen Joxi Deng Pondo Lapen Nilip Constituency along HSDF Youth Atum Kijaji Atum Amen Lucky Malong Tiso Alipson Pangcho Amos Hanse Sarmon Teron Rongkim Pangcho Dhorom Teron Raj Munda Akas Munda
Johan Munda, Maloti Munda, Budumi Munda, Jonaki Munda, Samuel Terang atum henlo. Bangso pi breakdown political party atum amethang asong apan ning ka theka bi det penajok don phokep susi adon atum HSDF asong along chingbidu HSDF Youth Central Committee pen kewang atum jumisen alam thi rat atum apan than tekanglo bangso mailong HSDF Youth Central Committee pen kewang alhi atum lake Jeki Terang Dorsing Terang Robinson Intiatum Henlo Lapen Nilip HSDF constituency ke jatum do an lapen rongaratum ke ongdung pen chetong dunsi mai misen pen pechunpo News Text Report Karbi Anglong News kapag pon aputak thiek pathan pon ikata ini mai ke do hedi lada nilip constituency long lo pini nitum ningrong pik lo ini ngarong long po bang pilo ma pelotang dak nilip youth dum di risoi yang tu pini lada ni tum risoi yang section lo youth section na bang tum senglong lo lapen ke lada nilip presiden halang ihan choro par pik lo lada mane koson si mane koson la youth dum nang par ma pelante mane non ke kapre party long magalang youth tum tami ningi che the abidelo people ma pelotang te BJP government hu punon ba congress hu punon di kechari do tum do olo itum karbi risoi yang tum tami sitame thangwar sai people thek si non alang li tum di ela SSDF asong jong si hai lo bang te li tum hai sakuri ba la habar sai longji ku pen ningji thi salang itum wang lo la si alang li tum handami choro park pik lo la pen lada pini ongdum adibasi khai samen dang itum nang join nun lo acha sir non kewang ji bang phuk kang bai hut nang tum political party hoi pen ke party ab dunji aphan chesik ding doma labang ke ni tum ek tam chesik ding sidolo mo polo pelotang te li tum bang le amen bang pangdak non ko ni tum pangdak delang tame ni tum la di LC long photo Karbi Anglong West Karbi Anglong long post tamili tum candidate bang ke place dun laji pini son thakta formation youth atom aphan all Karbi Anglong ta son thakta si claim pon bom doma ba claim pon bom ji ke claim ji dulang ma ni tum ke dam tang apon claim pon lo West Karbi Anglong na claim lo tapi non ke dam mane sang ma sang selo sada ke ni tum bang ke na son program ni tum bang ke deng pon wer po atheli tum hai ni hai he prang ma yong si alam ni pen ba chok chi aprang si ja le claim tami tum hai nai la si youth tum tani tum non chipang rom bom lo non ke bang jilang MLA election non ke bang ji MLA election bang ke ni tum chip hai pon begi pan sini tum bori pon lo la pen hai pon po sining thelo HSDF ke bang sabso than pon ikha sir SSDF ba ke mang bang la lo ni tum ke mang bang la lo mane la so party bang ke non ko bang ke khai dhorom mane jati pala man be aprang si ni tum hai pen hai det pen mana ini tu kopil wanai kemang son hai he ko yata chunche labna kemang mina kemang bang ini tu bang hemprek mana autonomous state bang ini tu bang ke article 244A bang ke la so party pen bang ini tu pechun wek bo pusi rat phana che chak bom lo ke dam tang porta la pen non tame ini tu la sima tha theblo la pen ke palong wek BJP langpher mondol sa hemalong mahila san milan mai pike pamanpon theri ni phai ke thomani Surihinira Incorrector Aparman BJP Langpher Mondol Committee asa hemalong BJP District Minority Morcha Karbi Anglong East Lapen Langpher Minority Mondol Committee atum cherab dun sipiniam mai abang cepater pipolo lason si nona porahut MLA kilik nangti bogbom lupupen BJP chari asong atum pen atokanu rong rubalo ani wangta sangse pinason si thekdam longlo lapen chithan chimu mamai pistami ani wangta padupon vera sonsi theklonglo arong dampen lasonsi pinile thotami mahila san milana mai PLO APHL sia songpen don trokebrai si atum BJP asong along chepa ogdon lopasi KEC EM madhuram lekthe hin pen phirang ke thengno lamthe nang pachini do lasonsi labang sojai me ke paman panalong alhisar pomana peng pen kachetong dun KEC EM madhuram lekthe BMB chairman Hemsing Teron BJP Langpher Mondol amai phu Mahendra lekthe District Minority Morcha Karbi Anglong Kongchun bang Nurul Islam lapen sani rongpi Langpher Minority Morcha amai phu Jensing Kramsa Kongchun bang Solomon Teron lasonsi BJP Langpher Mondol Committee along arpukido anatum chitong donsi misen miat pen pechun ponlo News Text Report Karbi Anglong News dak BJP Langpher Mondol asai hemalong Langpher Mondol Minority Morcha tum party piponsi District Committee tum kaping khadate Mohila Sanmilan labangso asai deng kono lapen ke dak pharo free pho muluk chetong lo lasolo pen
don trokep susi IPHLC tum cio lo lapen ke pini BJP long nang cipau bun lo selang itu mata ninga klong bendeng kon lo kewangian islami klem ra penang dara penang pula bangso alam da cetan cimum long lo silalo non muni tum ta chini bom tang lo je sarkar tum bichari labangso sarkar ke madhu akhai madhu dhorom atum hanta ke lakon ave kaddu kami panta kelang pachingri yet lasu ka chini pe na bangsi nono bangke Karbi Anglong ara tumta kapre parti long ke claim don mata nono bangke BJP long si nang cipau bun lo asi lalo asi don ke bangis tabe Karbi Anglong long bangke la east west pangrupet pen long posido la long posita elto ka chingon CM sa Dr. Tuneram long kabori la bangso ang thega bangke ilitum theklongji la pen ke hai ta penenga bangke omu chot pen si ilitum hai ponji BJP parti pe la hano mili chini dam bangke pen ke dak jongjong ni homosti alam langfer alam yang citan nam pusitame nona bangke dak penang an na upgrade lo rong arar tum ke dam tang hut BJP long nang cherap dun gawe nang jok dun dia tum anstami nona bangke along join lo la pen ke pini ke join dun tum antame parti ar pudeng kon pen kidam tang hut la litum long ke cherap dun tum an phanda chewan pen pa join pon bom lo pini la dharam terona ke hai punon sanjit dera punon kongrong pi punon lasona khaksi ladak penang an IPHLC long kidam tang hut ke cherap dun alidar satum anta chi open nona bangke BJP long si join that pen akuta deng pon pen mithanga sai party akam pe ditum long pen lo ta helo ningarong ningang sama bangke silang fera bangke kidam tang hut phante na non for election bang ki ong apai nang bat chek ji sin litum ninga chi thila kelani chalo